era sa ado sarmai mer mai vado do takana kalu ena lang ser boso biti ena embakiongo Erto dambe da katiko na matser me sawiata au na numa mau kavi makaramanda na no to usoi na bete din taltala ni taltala kasi ni ko na mo estaba en do non dolu nan dola na vale utrana ita taltala me tamusua epel inda ko ni bosa en do non dolu nan dola taltala me yangeta manasa leba tambu en do non dolu nan dola taltala ya sawira Reverend Simeone Dakadaka en do non dolu nan dola do sa mandanda pasusau pero tono vete din taltala na no soli ena kabini kuwa na waswase o ya sawa iata na mata sere sa kotong kay matanda era ngole mai na romun singa era bondo mai na sawa flya kay matay ni ngauna mera mai ba kay tabi era sengole mai na mada sawoti era wabu kita tiko na vitilebu ena no na sara wabu kita vitilebu Aranganda ba meron mo may bakay tabi ano to solye bungo na mata sere ni waswas ko sawa yata arang mata tumay na Sunday school ni tambadakadaka ko yangeta ana odi tunga non lang sere sa kele tunon ramasi me sa mole stale lako kinen romun ni singa ro katal tunga kina na mat serongo na ngoni buli durimbure ana non para politiko na wasi ko sawiyata era leo tiko ni bi matalut era nda ngoni buli durumbura na bi koribuli matintu era leo tiko ni wasi sawiyata sala durmak tingori wate kerto na matser Sunday school ni tambada ko yang gat esianga ni may matingo na matser tambada gata ngo na matasere ni wasi ko sawa yata sakere na linganda Tapa kasusu tekir na puno ya ora mekina pinapali bukim ni nangane saat dolo bina riki. Sere langata naloloma uosibi Uliana sere bangangana taka wisa ke bueti kaliu taka tsune sere o Rusia te bora Hey!
Palatan niya lang kasar may bayaw. Total man na naman doon sere. Nabalibro nga ne, total na masusaw. Pinando balibu. Tondo kana bono ni wasu hilayali
Do tayo ni namat sir ngom balat ni rangwan ni lalai, lako sar may bayawa, liuta kiritan sungan do na durubungan ni sara Rusia te borbora. Do talaman da masusulibu kinamat sir ni wasi-wasi ko ya sawayata. Nabali buturan tal-talang kasi ni ko na mustaba na sulisulibu, sarlak man na may bayawa. Ito may sulikeda na kaya na bito, kaya bito din may tal-tala. Ara may tawag talangan ni sulisulibu, doon ang dolo, ruanan raw ng dola. Pinandu balebu. Salabatan na ba ni binaka, sa listal tiko, enambog ni kuwa, nabali brangwane, ito kung talang abiyaw ni vida na bimatulog tali, aratu, mayanggeta, aratu ko talang wane kaya nangwane, o kare, mendo talang da babi ni binaka tagira, on da ba suso kaya na babi ni binaka. At yung may na bibuke, may na Ministry of Youth and Sports, may bakaw sa kinabagirutsi ko na kaya na turang minsta, sara may sulit nga, may sulit liberto may tawda, en 2 ng dolo, 5 ng raw ng dola. Nasa balibu, obi, Honorable Cesar Okuru, na balibu na kantukon si Kunalut. Waso-was talang awa tulele, arto may sulit talangan doon arto yung sulit-sulit, arto siya kan lang sere, ruanan raw ng dola. Binabalibu, watulele.